Znači, bilo je to prije nekih 10-9 godina, Fašnik u Samoboru koji je bio jako hladan, ko po običaju, i tu krećemo. Znači, bili smo Miran i ja dogovoreni sa dečkima da odemo van na trg u Samoboru, pošto je ovdje općenito jako puno ljudi dolazi i ludnica je vani. I tak je došao Miran do mene, nismo bili maskirani te godine, to je taj dan. I krenuli smo van i dok smo izašli iz moje zgrade smo vidjeli jedan veliki stol, drveni, jako puno drvo, ogroman, širok, težak. Bio je smeđe boje i kao što sam rekao puno drvo i izgledalo je kao da jako puno stvari može stati na njega i nekoga više nije trebao, neki od mojih susjeda. I smo se dosjetili da bi bilo jako dobro ga ponijeti tamo, zato što, tamo gdje idemo, znači na trg, zato što općenito naš običaj je da kad odemo van prvo smo negdje na zraku nekakvih sat, dva i onda odemo u kafić. I tak mi smo se sjetili kako bi bilo dobro da te godine, to je taj dan, da imamo šank sa sobom. I krenuli smo ga nositi tako. I bili smo obučeni, znači obadvoje smo imali komandosice, ja sam imao crnu, on imao zelenu, crne hlače i najvjerojatnije Marte u to vrijeme. Miran je tada još uvijek imao kose, ali se sad više baš ne sjećam koliko je vremena prošlo, ali i tak smo mi krenuli i užasno je bio težak i nosili smo ga nekih 50-60 metara i došao je prvi poziv, nazovu dečki kao di smo mi, ovo ono, jer smo već bili kasnili 15-20 minuta. I kako smo ga nosili, kako je vani bilo otprilike -10, -15, bili smo jako zabundani, imali smo rukavice, imali smo šal i tako, kapu. I jednostavno nismo se mogli javiti na vrijeme koliko nam je trebalo da izvadimo mobitel iz džepa, spustimo stol. Prvo smo još imali ideju da možemo mi nastaviti nositi zato što smo se žurili da se neko koliko su zvali javi na taj telefon. Ali to nije bilo baš uspješno. I onda tako dok se neko od nas javio, oni su nam iskopčali da je već jako puno zvonio, ne? I okej, opet mi podignemo stol, nastavimo ići dalje. I opet nakon nekih 50-60 metara, mi već znojni, umorni, pretežak i mislim da ima 50 kg minimalno te stola. I opet oni zovu, sad opet nekog od nas dvoje, opet oni pokušava sad što prije odmah spustimo to stol, jer smo vidjeli iz prve da ne možemo nositi i javiti se na telefonu na vrijeme, ne. I spustimo stol i treba te rukavice skinut, pronaći, opet nam iskopčaju i mi već sad živčani i umorni. I to traje tako, znači ima nekakvih 1000 i nešto, 1500 metara mislim da ima do tog trga gdje smo mi išli. I to traje i tak mi više jednostavno nismo mogli. Prošlo je nekakvih 700 metara, prošlo je nekakvih sat vremena i stanemo i uzmemo si pauzu. I tak čekamo, ruke ne osjećamo, van je užasno hladno, a mi znojni, tako da ni to nije bilo baš nešto super. I opet nas zove nas jedan prijatelj, zove nas drugi prijatelj, gdje smo mi, jer smo imali dogovoreno u 9, a mi smo toliko pauze uzimali, toliko smo put stajali da je već prošlo nekih sati nešto. I svi živčani. I ništa, opet rekao ajde idemo sad djedom doći do tamo, ne. I mislili smo da nam nije baš dugo trebalo, ali na kraju kad smo došli tam bilo je nekakvih 15 do 11, tako nešto. I naši prijatelji koji, kako smo rekli, imamo neka običaj da smo prvo vani podemo u kafić, oni su se već svi razbježali, znači došli smo do nas dva sami. Dvoje koji su bili vani nisu bili baš u nekakvom najboljem stanju. I mi sad nemamo ništa, nemamo alkohol što smo imali dogovoren sa prijateljima, nemamo prijatelje, ne, koji su svi otišli. I smo toliko zakasnili i onda na kraju smo se odlučili idemo nas dva do jednog dućana, kupili smo si litru vodu, stavili na taj šank barem da ga iskoristimo, jer smo ga nosili skoro 2 sata. I tamo smo si to popili i onda na kraju otišli u kafić sa prijateljima i to je to. To je priča.